ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional Sulawesi Selatan. Jadi Bapak hadirin, keistimewaan Al-Quran adalah yang membaca Al-Quran dan semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Untuk orang tua kami, sebelumnya juga tadi ada ibu-ibu minta kalau bilang Ustadz Hasbi kasih tahu Ustadz Lawang kalau bisa jangan dulu pulang sebentar karena mau foto-foto sama-sama beda. 5.000 satu kali cek keren lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. قال أيضا كل نفس ذائقة الموت. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sekedar tes fokus, oh jamaah, agak kariba, sehat lagi. Allah, syukur makin tu pun nasihat je. Kata usiha kami tu kaluman. Mana jaya doi pun agaring kisis. Saja. Jadi kira yang kipilai ni seha atau jaya doi. Jadi tu jaga doi. Dua-duanya. Panti aja. Seha je neraki. Ya baji paya pun ajai poi doi nampak sehaki kemana ceruki kasih haki. Alhamdulillah, apalagi punna kapala jadompeka nampania kisah salwana pasan to minana kay na existong kapal lagi na taba soting juga yung soting yo jay wartawan ano bang jamaah. Makanya jaga sehat, minta sehat sama Allah dan syukurilah sehat. Peking kana doy pasin namparan jabatan pisin namparan mana sehat ni karanu aja kakicini minne kama-kama kena. Banyak orang senang gembira bersyukur kalau dapat jabatan bagus. Mana rumahnya? Banyak bapak-bapak yang senang gembira bersyukur kalau dapat istri baik. Anggapan
baru katiki mulai naga pada yang taseng. Kabay naman tong kan istri baru. Kuratnya sandan ji. Benya sambung. Banyak sekarang orang yang senang, gembira, bersyukur kalau dapat uang Nyak. Banyak juga ibu-ibu yang senang, gembira, bersyukur kalau dapat suami Nyak. suami baik. Tapi kan sejujurnya, apalah artinya kita ada pangkat? Apa artinya kita banyak uang? Apalah artinya kita banyak? Bukan ini yang sama banyak suami atau banyak istri. Apalah artinya punya suami ganteng, punya istri cantik, kalau kita sudah tak Sehat. kamanan janiat jabatan pun nimpus ki. Susah tunji tawalam magian dines. Betul? Mana jadawai pun agaring ki pai jikal. Kalau nga ya menyuko kana jamaah, sehat lebih utama dulu. Kapun na sehat ki gampang ji boyana do. Min kapun na garing ki doe kalagi na labus dipakai ong. Jadi bajikan ngang sehat kan, nampak jai poi doe. Alhamdulillah. Nakana ustaz, ngapa na tahu sehat ka kalumanyang? Ko kana memang antu di kana ya kalumanyang tina naman tinjay pa doe. Tena naman tingkap pabalaka. Anto kalumanyang bahasa ji. Bahasa na ninita. Kan ninita riolon tu ahli tu bahasa. Cuma baji kinji rolo ninita kanalay na singkat-singkat bahasa ya supaya irit. Jadi jain tu anu labo na pakabodo ninita riolo. Kaman ni kalumanyang ini anu labon tu. Nakalukin nyamang na singkat kalumany. Tu nakalukin nyaman na singkat tu kaluman. Kamatong pun na niya tau tatay cadi na singkat kita ci. Ano ni singkaan tu pa? Itu dulu orang tua hebatnya, karena dulu kan serba kekurangan orang, makanan saja kurang. Jadi bahasa ucapan pun harus diiri. Jadi jaya nula buni bodoi, bulu kaparekan rin nih karena bulu pari. Bulo pare kampat tumpa nih karena bulo patung. Anu disingkain jo. Makanya to kalumanya to nagaluginya. Nanti pinanyaman talla sa kapuna sehat ki. Nitambay pa yung syukur lengkap nih. Nakananak te pas sa magari sa lajedo ko lang apa ko. Tanjak na to. Pas sa mi benggari sa lajedo na nampak mali ko tempat to ni lurang. Nilurang ke ko may kagaring ko. Paling ko nilurang yung may doktor. Nibalik ko ribala garing, asaring itabano. Di ayaw tao ng putirang ko. Atong ngoy-ngoy. Anyo nakiraki kami. Karena pas sama nakigaris sa lajay duit ko. Makanya jadi orang sehat harus banyak bersyukur jemaah. Karena niat mimodala, niat mimodala na kaluman. Kalumanya nga. Maka malam ini siapapun yang hadir, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Kalau bisa karena biasa. Lebih bagus membiasakan mengucapkan alhamdulillah supaya Allah cinta dan sayang sama kita. Bagi kangang itu alhamdulillah ni pak mole-mole napakinta gini ulang-ulangi. Ya karibangnya ustaz karena pasulum itu Pak Udim makang Kentucky, Pak Kintaki. Nak menerok penangai karai nga banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Penangai ki karai nga ustaz puna di kanang alhamdulillah. Kanto alhamdulillah syukur papalece tomi. Jadi jo karai nga nangai puna tau syukur namparaje ngapale. Ke katetol lagi naningai puna di pale. Ya ji susana kanungai callai. Namperot ko ni pale. Masalah buat lo. Kapas na jalla taon ko tauan. Tena pa taon ni jalla na larro, betul? Tak balik. Tena pa taon ni pale na larro. Na larro, tena taon pa taon ni jalla na talarro. Maka ni pamay mirikaray na.
Paranta lagi tahu ni palece na ranu. Apalagi pun Allah Ta'ala ni palece. Na pun tahu ranu rikate kulagi na baji kila bipalla Ta'ala kita. Coba palece bipallata nanangai ki. Tidak mungkin iparkan rejao na tena na napapinanak. Kasi kaya na lagi kan rejao na pare pun rajin jam palece na nakana riana na rangantungin tali na. Anna ba ito ko do? Mana to sige dia pinanya na challa i. Ikaw mo ko tamarian challa bibalan. Kamana pin si yang kan rejao ana? Ya mantong kan riana na temo ke rangangin pa challa i. Kasi nusari na challa ja. Jadi punero ko na ngay tatanda anu pale. Punero ko na pagka-chinna challa. Ito ko niya tapunan no misigangan lasunana jinajai. Nangementoy ko na urusan ko bali. Nakana to ngapto murut numyar nang. Ika po na bajing kaya pala insya Allah. Palagi rajin kaya ang SMS ko na numis. Ika na uwi bau na tumis. Ang ngapa mo nyo kasi ako na. Kadina pertandingan masak-masak. Ikaw nga liyo rayli rorong. Insya Allah na balas. Ika na ka natunggu tanggal mainnya. Sinambit niya gibat to si piring. Coba na. Amo ko paleche mising saya na si piring ji. Mana saranuna nak ko daeng ko kare naganaki ko may naligangan na bajik ka magasian. Nabala sama ko nagadatakkalate mo ko palui. Takkalinat ko mong papaluang ko buwirang. Intinya apa jama? Semakin di paleche tetawa semakin bajiki. Makalatala ka matonji. Semakin ki paleche semakin nanga. Kalatala mantonji suruh paleche kalena. Kenapa di saat sholat kita diwajibkan baca suratul Fatihah dan diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, supaya kita tahu karena siratan ini palece Allah Ta'ala ji kaya karena si kuntu Allah, maka insya Allah beruntulah orang yang dicintai Allah. Mau pak makito nangaiya kara tu nakamasiyang Allah Ta'ala. Mohon maaf, jaja kita tahu rilino jamaah. Mikatnya nakikabus anggap pangamasian Allah Ta'ala. Puna ni kana pangai gampang ini gampang ka pangamasian nga belum ten. Kanya tungon tu tahu ni ngai katanya ni kamasi. Nah kana teka mabukti na ni ngai natin ni kamasi yang ciniki minyo anak tarumpang. Akabati yang itu akhirnya ni ngai kire ni kamasi yang. Puna dia anak tarumpan na ni besok na ramana ng panipasinta. Anak-anak ni ngayon tuwing katini ka masaya. Kanyang lain ka ni pasinta. Bambala pantrong ko. Diyan yung mapakrisi. Yan yun, ikanat yan ko bambal. Kaya ko kumbal. Selana, nangay gito to ata. Nagamasiyang gito to ata. Sinikimin yung anak-anak na baya. Tinayan ang repe-repe. Tinay nagumbala. Puno tutan rompang. Paji na batinan niyan lang. Ikudungan ako Kenapa bisa jatuh na Mananya sakit na. Nih puru-puru segitu. Bayangkan pak. Karena itu di situ ada cinta, ada sayang pak. Menanya bambala kata rompan. Niyan lang ito. Jika tidak mungkin tina ningain anak ta. Tapi pangamasihata tina. Karena pakabalis bal. Pakabalis balis. Jadi caranya niyan lang ipasinta ki. Bambala kuncong ko. Nakana pengen mak na kadetak kalamati mo boy. Biasa to mga punabalisi dugo mo. Nikana ja anne naleton na napakamaton na kana sana ja kung ngayon kapagabalik-balis. Artinya kata apa? Ada cinta tapi tak ada sayang. Maka ibu yang hadir malam ini hati-hati dengan kata cinta dari suamimu. Jangan sampai cintanya untukmu tapi sayangnya untuk orang lain. Wangi anak stas ka buaya dah. Ras. Buaya darat wangi dibahas. Kan dia wangi nak bahas nak ke janda kaya. Iya tak kala memang. Nanti buaya darat nampak janda kaya na buntulu. Asya murbi. Ka buaya darat memang nampak janda kaya memang. Cari sambun na cari tay ari wangi adi. Tapi sampai pinta intina pemanasan bro. Oh jamaah ngapa tuh rai kicini jamaah. Baji cikilang arena. Iya resiko karcis lamoro. Iya, karena
semengkana ustaz andalangan niya nang pabila naman ribaw ko karcis no jarat niya. Bella naman yung karcis nagamato pa cini-cini pagulo la ilaha illa tiyan na to nying gani pantarang karurog iya mas amat kalajun na naganaho cini pagulo napatay na ni rumal karcis jadi po naman cini pagulo irato di po kayo cini-cini jadi ratian de karurog yung kami sa to kajarian tawa jing gulo na yun hindi ka naman kulle po nung tawa-tepo kung nakasampin yung kayo aparawa sa ginawan dende iya ko kanang mali ko karajis kama tao jin pacarama repes ko mah na repes ki baji gini jini na ustaz ka baji gini lang ngirin na tinan na jay godaang lompoy pahala na inyo lebih utama nyo na repes ki na carama lompoy pahala na biduan seksi deh mo repes dulu karena pun na repes dulu na biduan seksi lompoy pamana ika kaya ya mine palingulingo ni pahaya na pahala na kanapa ni kana ang dapo na paha mana rin ako dudu waktu dali kanya-kanya tanan dan tama mana kasi kanya na cara naruile baka ni ray marbok kenapa lu gaper mo dulu na burung lamu ni bagi kan rejawai ala bibinunggap lewat nanga itu nyoke na una cara mari ko dudui nagana ka kamu na bali sih Allah ngiri motor ka kamar na legang ko motor mo betul ngai oh jama ora saya di Mawanasang saya bantah mentinan nampak di kampung iya nampak tong kucini kamu depan tanjakan sama sakit majinat itu ini nunggu mendrin nih kan panonton yang kau mendrin nih kan andalan tapi mangkasar nama mana nih lorong atau ada guntul andalan ling iya nampak fans untuk nakere tahu akan mana fans gue tahu yang kacang tapi kan dari nak tuh fans gue kodon sentuh apa siya nanya tahu kubuntulan dengan oh karen nangai na cara mata na naik sakit nenek tara mana na kawan aku tuh cantik kau kan aku dong ustaz lawan saya tuh ngai iyo kini mini butinan niya mana kan kalau tau lolos fire mah kaya tau minyo na dalagan dulu ribaw ko niya nagilid dalagan dulu anjo niya sin apa yung jadi fans ko nyo nagtikodon sin tuto may mama pero tong salang kupanas sanjo karena fans waslawa mulai buluk kumbang ginabangkep kan yun man to niyang gayong kutsarama ya to napagupanas sa tong kaniya minne sa cewek-cewek cantik Riolo jadi kurang biasa tuh lolo apalagi pun aku pakai kau kang isitin karena kutu ipilat tiro mo nangai nah teno ngay ustaz lawan nak kasi isiti menala na remo karena ngapa kena isiti reng karena kata aja kau siti tungolo ano karena itu cara maku siti tungolo jatin aja tuh lolo ngai ingkan nenek karena ngai karena apa aja ustaz kakana ajarin anak may pilang ngeri kami mga anak kama ni kicinin tuti na niya na tungol ingkat tungol kami dito anak tungol sa tungol puna anak tungol kasabugan man kayo tolinda kita langir puna tungol langir ji ingkat din na iwapwali maligil niya ni gana sinti tungol ada ka ay aganan di sinti tungol Jamaah. Oh jamaah. Makanya banyak puji Allah supaya Allah senang, Allah sayang sama kita. Bajit Allah sa pananangay karaingan. Karena Allah Ta'ala ngasih kaparluanta. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kamay kuasai kabusut tasya-tasya. La Ta'ala kuasai butaya, La Ta'ala kuasai anginga, La Ta'ala kuasai pokok-pokok, La Ta'ala kuasai kabus apa niya karili? Pilinoan ne.
Jadi pun na iya kuasa iya pata ng payangai nawarak kaki ang kilatalan ni bone na lino isa. Minta pun na latala balis yakin balas ki. Ngapa nagibalas ustad? Kana pun na latala nga gagibaraka na lino lolombone na rikate. Balas betul. Balas pak. Indah dunia ini. Banyak ciptaan Allah yang luar biasa, tapi lebih utama kita harus dapat berkahnya dulu. Kamana ni balaki no gaya pun natin ni barakana. Gaya namami gak dapat manfaat sudah nol. Maka perlu berkah. Woi jamaah, kenapa nalirak kau matan? Takkan tunggu kita pun sesile bela. Iyo, jadi hati-hati kau sesile, pun ala silo kau palakana kau. Kalau mantau anak ke, jadi kukio kian tu mana saya lagi. Kupikir kasing apa kisah lagi kasing anu baju nampak dia unggap panak masuk. Oh jamaah, pernah kio kantu supaya lebih fokus kisah. Karena baca nama mu kio anjiwangnya ustaz kau sana tu baca nu saya. Jadi pernah kucing ikin tulia ramah tanta, akio kasengan tu karena jamaah supaya dalam main kisah. Jadi itu cuma teknik untuk menjaga fokusnya jamaah. Karena memang injokan rejawa lagi na laju, apalagi pun tanjak aja na tahu dia. Coba dengan rejawa nampak si jadu cak mato dia na laju kapalang. Kalau ni cak manya na laju, apalagi pun tanjak ku jenak na janji si jam pasti na laju ki. Tapi mana nya na laju mama ki, tegi lira dulu mai mata tak dulu meng sikit dulu nang bagi janji. Setiap mama ko salud dulu. Si bau ko dek ngutina mo. Tiap intin ne, pemanasan jamaah. Pajinto mo na lapangan pero nang paniasa la rong kana gimek buto gi kalipo kan rapa-rapa kita di lapangan sin tapulin tak kira tiba jadi ni ko lagi rong ko jajakin ni ngapi ni to sipat na bilang eri carama o baji ji o nangain din ni na kamayan ni pawe kabajitong itu pun na tolangan nang peli banyo cucu na irung anakan ni le to nakana pore na dokangku kaconto. Kita nggak bertiangan rea, kan tidak ada cocok takut tinggi daran. Betul tidak? Kalau baji kolonton tuh cocok kerita apa? Iya makanya mana tuh cara apa nih cini kita ngerong? Kenapa junto nangai na cara na pilangin? Simpat tuh juga main rapa-rapa cara mapuara. Mau terik kita ada tuh nyamai, dong kulang. Itulah akhirnya 1 jam setengah kita ceramah tidak hasilnya. Saya tekun dari di motor. Jomi, makanya gua asal aneh ternyata dia nangai pun hibur-hibur. Nih, insya Allah. Jadi insya Allah pernah apakah kalau kan tiap mak kalau nawa kiri konto. Mak kalau memang kucing pun mak kalau ki berarti fokus ki. Nah tahu di pakak kalau nanti mak kalau marah itu pikiran. Dari tanda tungan tuh nakat tanah pibate tapakak kalau dapat tuli makamana ay palas singin randa na nawan kabate na matau mak kalau natuli magpidandan na berarti marahin na pikirin tuh pak. Jadi tanda orang fokus itu pasti dia peka. Apakah rugi ngarugi pagak kalaki makal berarti dia peka fokus ki. Ingka na sekali na meku ni pagak kalatena na meku ni pagak rutina na meku kana barantau pinsan aja gambar pili. Apa gitu? Jadi alhamdulillah kucini jamaah yang ini antusias dan bagus. Kamu lapangan pagulo kang ini lapar gitu lapar. Apa copon rugu. Wajib mantau ilalang gulo kan insyaallah. Bagaimana tukang shooting? Bagus. Lanjut. Mantap. Mudah-mudahan cocok ini setinta dengan suara ya. Kan biasanya bagus gambar, suara tidak berkualitas. Sementara ceramah yang paling utama itu suara. Beda pun elektron joget na penting sagam pakaian. Puna pacarama sak rame mantong. Kantun tau may lang ngeri ceramah, nakana mantong ambe may bilang ngeri ceramah. Berarti may bilang berarti yang utama suara. Pun elektron nakadambe may cini-cini elektron. Dari mana repis salona asal pore jogena. Pasti mantang penonton. Kamu mantong Pak. Makanya ceramah kualitas salon harus bagus. Karena saat rata wana utamakan. Kamu ustaz tidak mungkin nak joget. Oh jamaah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Salam dan salawat di junjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetong kita kalupa para salam bari salam di Nabi ta dasi nadasi salam bari salam tak jari asbab dari akhirat hingga pasafaat aku lemem perimpuan mati nian kana surga. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah selesai pemanasan, masuk perkenalan dulu. Saya UAS Lawang, Ustadz Abu Asrar Supardi Lawang dari Jakarta, Jalan Kalau ke Tala-Tala, Kecamatan Galesong. Tak orang kali ini ya bila ke perkenalan ya. Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Nomor HP saya 082 148 Jenderal 482. Nomor kena nagaparan lu mo na. 082 148 Jenderal 482. 082 148 Jenderal 482. Mantap. Simpan dulu. Simpan. Tapi minawang itu bacaan mina. Baca Quran nagaliso. Belum ada orang simpan nomorku nanti dan telepon dalam 1 minggu. Iya. Apa na telepon banyak tuh alasan dah curhat. Banyak, Pak. Wah, dari Gorontalo dari mana sering curhat. Ada masalahnya curhat, mungkin minta solusi. Ya, kalaupun bisa dikasih solusi ini sehari mai. Nanti nanti kan boya tomi solusi nah. Gitu. Jadi sudah di-save ya. Gampang melihat saya, tapi tidak gampang menemui saya. Gampang di sini, tapi susah nagasi buntulu. Ngapa nak gampang di sini Pak Ustad? Karena setiap hari nih janjir HP kita. Cukup karena referensiku, kalaupun saya tidak bisa datang karena saya kan sendiri kodok, masa ada 3-4 dengan bersamaan waktu mau didatangi semua. Kata Aiki apa nih karena atau sejoin menjoin. Jadi cukup kalaupun tidak bisa saya hadir, buka HP ta, yang penting ada datanya, ketik UAS Lawang channel di YouTube atau ketik Ustadz Andalannya Makassar atau fans UAS Lawang itu di Facebook, muncullah saya. Pandang saya, lihati saya, dengarkan ceramah saya, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Promosi Pak Ustadz. Sudah ya perkenalan. Almarhumah Dencawang. Dencawang binti Dembora. Deng apa? Dembora. Dencawang binti Dembora. Ini siapa umurnya Dencawang? Masya Allah. Kurang lebih 70 tahun. Iya. Oh 87. Iya. Kurang lebih tahun 70. 70 sampai 7. Iya sulana tina na lomo-lomo giya ka. Kasih umur ni bagyak. Iyo jadi 70 jadi itu 87 labi pa kasi ka mamantungannya. Jadi 87 mamay niya kasi laro si patana bana. 87 tahun Masya Allah. Kung nandiyan ni kapan rilorong at ina mo santuanan ni Dencawang. Masih ada Pak? Ada. Oh. Siapa may umurot ta ka rin? 87 to pangkat. Sana kaya na rilorong. Iya minya bajina pun na netong pangkat na niya gadang ka nangurangi. Kan ito nga totoo kukutanan siapa may umurot ta? Nakarating na mo kurangi. Kan dyan nagangas sa kapangga ngurangi. Nagana sangkaman dumuro. Wala na mo siapa nagana nagkatinatungkos singing kapas ka dulaso na lapoponga. Ngana ba yun natin na lapogi nanganimati ma. Ate ang kata apa kan tututuay ya ko dong. Punumuro ni pagkutan nangang pamateji. Dari tiran tututuang ngasingis ngana siapa umuro naman nasana. Natebat-tebaji. Karena apa pamateji daw kajarian nganal na pao. Di kana siapa umurut ta bapak nangana salo-salo mana.
Katira patugo saluran na nituno pasar na. Jadi kamu nyon reki, kan ini lan reki, nanti na pakai ini tuno pasar. Itu tuh ayam anu umurna nyusay ngasih. Jadi ngapir dia lo tahu aja tahun daftar pegawai pate na panatua dudu na pansiung karena lolo dudu umur na pantama. Neto talo ko minapte na pansiung karena cara na daftar salah inyo cara na daftar umur ko. Kano ni dek kalan tuan. Anu dibikinkan dicapil itu anu nitas-tas. Kajamin tu tantara talo ko minaten na pansi ni tanang ibabinsa takule mi prutus ya mami ni prutus na disuruh pansiun kata api watun na niya tong gasingin jid laga na pansiun mo kau kana persoalan umur anir ya Allah memang dulu persoalan usia tapi kalau beliau ada usianya kurang lebih 80 tahun jamaah anu hebat nyo umur kasih kam tasere-sere mami ni kamay tau kulen rapi kinyo sagan 70 apalagi anak-anak zaman no upat duduk puna ni gapa sagan 70 kenak kelagin na nagukana upa ka punang gapa tu ngapain 60 tahun kakadia kulit tau pala umuro nak kemana 60 ya ku pala karingan 60 mo karing ngapa stas na sige dikam magipala ko nang munuro mo sige ing kemana kejahay mi kanilagi na pa 40 na tina magiging kulalang na kamari min bandar kutukutuku buka malak ka nga siya manta nga sibi na peso niya nakaman natala sa kinampate na to niya nasa lewangan pagkasya ka para chuma niya ito po na niya tao maran na nate ako mate ko alamanta ko sesa tolo no ka nala bajitan ng kumatiro ng mate-mate ano saan na to sesa na to tinaya na mate-mate pa kaya mo kumanta at tala sa sangin na rambilangan taon niya ng mate-mate ano saan na sesa no jujun karena aku sih aku nanti nucini, tanya jujur udah legan aja pengen papa punya doa udah legan naik ke kunci. Anu nasi sekian anak kamu nanti nih mate-mate tuh pak, kada sakama mata nih karena baji kuna salah lagi, karena tene salam bacini ka, nanti nih palangnya reka, tene mi panganyametan jo baji ka, latutuluk mi buku-buku. Buku-buku jadi kuna salo ko non teno no mate-mate sale sige di kau singa marang kane baji ka mami mate kau tanga ko teno no lapi ka jalan bagain to na tong gila-gila ri umuro kabasan to na puna baji pagkasya na nanti aku mate na sadar ko teno to na sa baji-baji na pagkasya ka bela inna ma'al usri usra jadi teno ko marangin ka nanti aku mate puna baji pagkasya usukuru mo bagajay Dio kanto lagi tanja kan lesay bayangkan tanja kan mo masibit limpo na tino numating ang tanja nila kamana ba raji kampuri ya ano no ganti kalen numagi para raji kan kau umur 40 dari cucu kri para raji kan ingka puna sibit limpo magi mo para raji kuna tino na tapalala sa kabungkulan numan ton tino mo na cucu ni barak sibit limpo kacucu no lagi napiri ang laro ko na nachinik amarang ko ni cucu no mama sita ato mana nenek nanya sila ka ako natanggal sita mama nga ba yung nakamaman yung cucu kamana kati na chinis sita kami mantanya ka muna si Bilimpo bayang ka karito yung mga eros sa ludulo na ako pangamal na niya makanya sabi-sabilan sama jamaah untuk apa kau mau lama-lama di dunia na tementon gilino tujuan ka saya kamanya ito na ko ka na siratang kinturan no puna titerki mati sebenarnya karena titerki amotere apa kanya ka na mati ka motere pula moter jadi ni ka na tau mo moter berpulang ke rahmatullah motor pulang nah yang minta ko na bicara motor tahu ano ni karanuangan asal ni ka naman mo motor pastiran jadi sekolah ya rialo puna nakana mo guru anak-anak sekalian hari ini ada rapat guru semua boleh motor ratihan lagi bangkuan tali jungkir balik namanya nya guru ni lusuruh ngasih di bangkai bukan napatasa kan putar-putar hore pulang betul kenapa rasanya kalau dikatakan pulang kan memang ini tahu lah salon jengir ke motor betul saya biasa bawa naik tanah suci jamaah pernah uruberu naik nak kena baji nanden stas dia aku
motor kana tayang mirong. Pore kok kana gama gamero ko betul. Sikalin na lang motor ito ni mong kang siap-siap ya. Besok kita ke bandara jam 3. Alhamdulillah lah motor ito. Anjo wakna sanare mo mi papaya na wanli. Kana ranu na jala motor. Inay ka tahu ni kana la motor kita taranu pa. Nah memang yang mantonya nih tayangan motor. Orang pergi merantau kalau sudah sukses pasti senang kalau mau kembali. Betul tidak? Makanya setiap orang mau pulang kampung pasti senang. Mengapa na pun nama atatnya nuranu? Dari siapa itu nih orang motor ya? Karena Teh balo. Iya karena mau anu motoran mau mana? Apalagi tandanya Ustaz kalau disuruh pulang tidak mau, pasti orang bermasalah. Ketika orang merantau Pak, tidak pulang-pulang, kemungkinan besar belum sukses. Siri-siri mau motor. Kenapa anak tidak mau pulang ke rumahnya biar disuruh? Kemungkinan dia salah. Malah gini bintin tolin. Jadi penanya tahu malah mati ngapa Pak Ustaz? Kata tahu mempuali. Ngapa nu malah mati? Ngapa? Kira-kira nih malak ko ni bintin tolin mo na. Iya betul niya tahu malah mati bukan kata tes sampai subuh tadi. Kapag natubajik, untuk apa takut mati? Na yaman to, yan yun ipapasadihan mo ko. Mati yan. Yan yun ikanat ako bamban. Ajari tubajik ko. So lana, mana mo ko ni mati, di na masama. Karena memang yaman to, yun yun itayan siapa ini mati. Jari ni katetala sa rilon, right? Kalau timbor warang, ngon na jabata nga panas, sadoy, sere, yun to nitayang ko na ngapa ko mati. Betul. Yan. Ibarat na kaman na tau galesong nampero ng rimaros. Ibarat yun tau galesong nampero ng rimaros. Yung kasi yung karipantay mari-mari singga di pantay sing karipantay. Uy, paji ginachinin yun situasi ripantay. Nah, baji nanti ni paim pantai, jai na tu lari-lari karuwe salorang bodoh. Akhirnya apa? Terpesona dengan situasi pantai. Nah kalau paiming ka dalam air mah, dia kikat teka manja. Ane kate dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dia kita kelupain neng karena nalanjutin jadi lamai di alam kubur lanjut alam Jari tiay ni lino pamantangan tojeng tiay lino tujuan ta kamu tu sumpah nganjo tiay itu pantai tujuan nu maruso kasi mantang nganjore nang tolo-tolo nang jari tidur ni maruso arena. Betul tidak? Dan ternyata terbukti Pak, banyak orang hingga di dunia ini sayang kajin nan lino ni saret tala sa sementara nakalupain karena lamate. Akhirnya apa? Sanging anu lana boko iya jina prutus, anu lana boko matina prutus. Iya, kapuna gaya nerilino ya, pore-pore gaya tahu. Kamana gaya na indranya? Asal pore gaya na, hingga ngape kali makan muna mate. Mate gaya ji. Betul tidak? Anu apa gaya anu puna tena baji bokon? Tama kate? Jamaah, apalagi linon kati aji gaya ya paran lupa kasihan. Nak pagkasihan ji. Manu beta gaya salatin lu beta pagkasihan. Toh, sumpeng gaya anu juga remo ko. Sampang gaya tin lu bayar lagi. Jay pasi ngaran nak gaya ku tomo jay bajung ko lang muruk aja. Lang muruk. Tinan na jay sulang-sulan na berarti lamur lagi. Katena susah akong pake to ka langsung kiss. Teka mama, daripada tanjak lambing ko muna lapo ko tanjak lupi lasaji. Baju nujit tanjak lambing apa lupi lasak kama. Nang tanggal peru. Kama talumbuli di baju tidak kumain ni kata ni boya jano. Gaya nuji. Yo, jaranakan tuh santai pun persoalan gaya apa adanya. Yang penting saya senang dan tenang. Betul. Buat apa senang tapi tidak tenang? Jangan tahu ran nu mikatnya nanya nasan dan tak bangka-bangka. Ran nu mau nenggap panubari kata bangka-bangka uri cicilan. Betul? Lalu apa yang kau cari di
dunia. Kesenangan itu. Senang dan tenang. Sudah alhamdulillah dunia sudah ibarat surga. Ika kaya maya kena. Di patolo-tolo rilino. Malah gini. Kanya kena kisan ji. Asin kan tukang kaya kena rin ni kuwana. Di bawah mamay kalapangan bayan ni kumayan. Kaya na ko ka na kena ng magkalan. Inakani kena nga da ka. Yang mana nililang. Nasanan na nga na ko kena ng tawag. Ay karena. Anja kena ngay katengasin gumasuk kena. Berarti jamaah. Kena. Tay din kena. Kung ka na nga pa naman ka ni kena nga magkalibang ni. Bajit to no kubutanan deh. Bahasa Makassar aja to jai kena nga. To jai jo. Kalian itu kena nga. Jamaah. Oh jamaah. Nah, kicini pinay talla sa garilino bi bersaing itaw ah. Malang ini beta. Punali. Napapun na akhirat yang sekali niya na napikir. Nagkigo ka na, bersainglah untuk akhiratmu. Tidak usah terlalu bersaing punali. Karena nilino jamaah. Mana nutunggi ngulunmu nga teman-teman dalen. Pamemang ba? Katian nilino tampak atau gasing-gasingan. Tampak ta jisukur. Kadang-kadang tunay gasing na ijay nagapa. Tidak na beta doy isukalla. Asik ko lagi nag-uewa pa. Pili gasing ko na yun. Ingka jay doy nagadalen. Kanenek ng jujuan. Napanag ka ng jujuan to nenek. Ika din nenek ng jujuan ang nenek kung jujuan. Kumete doy. Kati isukalla jay doy nakunanan ka ng jujuan nenek. Ustas lawang kalla. Betul tidak? Kanenek na jay doy na jay barang-barang. Nang panenek kunran na jay. Kamu minatalas. Lajalog. Kita tiyan na nagkulipas sabi nini ka. Nini lagi rin ibalukan po natin na kamoy surat-surat tanan na kay ibaluk nini. Apalagi na nipas sabi nini. Ganyan lang ngalip pa nini kenran. Ika na nisukuri mi mange. Jalani hidup. Yang penting mau berusaha. Iji sana kucalana po nakunto ng palompokunrari. Nagiyo na pa sa nakunrari. Pala doy. Amen po niya ko nang susana talas. Amen po mga nang chipurpoy. Betul sih? Kada amen po susana talas sa chipurto dyan. Kami nga na napasabalalan. Iya mini nga na kutublala. Apa lu gapak kunran? Nanelino ni usahay memang pi. Betul? Ini usahay. Tapi tiako tak kalumpang kana ni ang ngatur dan Allah Ta'ala ngatur dali. Wa ma min da'batin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Yakinin jo kana tiya maging kanay katen ni rupa tawa natur dalit takaray nga kabusuk mahalo kaniya karilino mulai paling cat di dudua gena paling lompo dudua mulai nusuka genadri baga Allah Ta'ala ngasing ang ngatur kidale na dari pun niat tahu lompo bata-bata ri dali na malam-malam tanggap padale tolo ang ngangina cacaga anga mo na cacaga wigi basta sini gimi jo cacaga kana tena kanyin na palamon pakanrina kada cacaga na ngay pusing ang mati pusing mi kana to pasi cacaga de pusing na rin cara gugap panila mo ko na riba na binakata na kanyin tingkal alhamdulillah lada jana janjal lamongan neto jala mutolo cika di dinding jo diam maraya marala natusan na nawi at nawit kunraring kapan na cacak kunraring kana adi pagila mo ka dari cacak tolo niya sa ina kunraring ikaw pun na diam maraya sana nusu datang seekor nyamuk tolo langsung mami na cica hap betul tidak masa nabi itu caca na ikaw tulong po na tinggi gambar nga penumalang ka matanggap padali tidak mungkin kau dihidupkan Allah kalau tidak ada rezekimu cuma yakin lain orang lain rezekinya
Jadi jangan pernah cemburu melihat hidupnya orang lain, syukuri hidupmu sendiri, perbaiki hubunganmu kepada orang. Insya Allah boleh jadi sedikit rezekimu, tapi berkahnya banyak. Insya Allah. Iya, dari tadi nak ketutupan kulit cemburu cemburu kita dalle, kadalle na tawa. Kesana tong kau dina puna tawa patah dalle, tapi kan tidak pusing. Menjadi kampung ratu juga biasa. Kok kenapa tuh sibuk nu babayang kalkulator? Nah kanan jihan kalau mau pulang tibuan ini guregi balin. Nah kenapa baru memang tahu? Karena tahu kalau tibuan apa kan regi nggak itu loh. Apa nu gak kau regi? Nah kadang ngos sih karena siapa sih nagap? Siapa pusing mau? Katanya nama tanu karena nu batu nggak kau baru tibuan. Jadi apa kau nu gap? Kadang tak kalau memang nggak lepanten apa memang balik mupulu. Amo tuh nggak kau bagai aku nih tahu nu regi balin nah. Ini saya dalit itu menuregengan kata upung rumantong. Pero nggak pakasandangan talasa. Pero nagkukupikir masih usaha bagaimana? Betul tidak? Yakinlah kepada Allah. Kalau rezeki tidak akan kemana? Jadi nakana Yesus sama ini Ustaz. Kayak dia baca-baca. Bukan nak baca tahu, memang baca nu. Nah kenapa nak kalau aku baca kalau sabar, memang baca koran kah? Surat kabar. Nah gaya nu bantu baca-baca mana oi. Dalle katanya baca empatan tidak dari. Kadang-kadang tuh baca yang jari. Ya itu tuh baik palu-palu. Sang kami bacaan nanti sang kamu pas soal nanti remote. Nah saya baca naruai masih dalle nah gitu. Taga saja lang ngeri na kana oi. Bajito yung dalle nakasaganya juga guru. Angapa na bajik ka dalle no kana ikaw yang ngapa na nakanatin kuten nanjari baca ka tiyan tong dalle no. Nya bayang kasi pak guru. Ngapa na tiyan sa kama dalle no berarti tidak boleh yakin taong kana baca pa. Usaha mo kumain po na dalle no mantong nilang ngalle pa. Tidak akan mungkin itu namanya rezeki akan tertukar. Puna lipat dalle tak. Contoh menjadi Allah tutuaya nakana. Inai riolo na enggapay. Ano kaya na chocho ay? Kakasin riolo na ribo ko enggapay. Karibo ko patadali pa. Dari tidak selamanya inai riolo na enggapay. Bunti na. Riolo na kaya. Riolo juga tinggi. Parang gutungan na anak paling tinggi. Dari lompo naik parang guto lompo na tupi tinggi. Kakisin mo na to tinggi lagu dakana. Kasilari to. Kasikali dakka to bodopin ruampi. Jadi pun na niya tayo pamatun. Tadi bakal alumbado. Pusing dulu, mau kau pernah nonton dalam enggak po, pernah tena masih mau member bisa, pernah member tena, mana untuk apa? Selesai mi, mana pusing kinai, mana pusing kikam, di, aja betul pusing, itu diteritoa, nanti teritoa, itu diterima, jadi tuh dia pusing, nanti diterima, jadi nanti lo diterima, jangan pusing. Kamu nak kucing ngasih tanjak ngasih kan desa itu tiada jadi pusing kan, no ini jemput rare kan. Iya, nampak pun apa ini nampak dia nasi kurung nasi sar buratnya nanti, sis, kan tuh buratnya nusan erau tuh nerang nggak mau tidak doya donting, kita kemelah nali bodoh, kan dia langsungnya menikah berdua itu, dengan agak singa mengenai itu, kita lagi ditulah kita nak tantu dibuntulu, ada. Dari kau bener balas syukur mubani. Ini sar gedoi eja alhamdulillah. Dia mencemburu alhamdulillah. Tina pendoi alhamdulillah. Kau mentohinya. Kau kamu nak jalan legal alhamdulillah. Saya dan janjam. Tina nak ada batu kayak bagaimana? Wala. Batu yang bayar dengan tina siti. Tanya tu. Saya rero na jalan orang ngin motor. Kau tanya karena ada lekat tepatan tu. Majan kinitulatan ko, puna pa niya sa renong, gampa sayang kubang-gampang ko. Puna tayo nalang nga, pagkakati parin dali. Sini kita pa jama-jamanya. Susan naman to, ilajay ni rang ko na yung motor, bosi-bosi na papabalo eski. Alelele. Ticharan. Nanapa bigyan lang para bosi, tayo magkanya dulu tayo ang motor eh. Karena ikati lagi natin ang tanto motor etan eh. Bosi lang pa ko nang paes. Lapos yung kaya, galapos pupus ki. Tidak cari dong, ko dong. Tidak tahu benda tidak suka. Angkapin tuh anak terpostas. Pasti irgan di postas. Oh jangan. Nak kemenangan di motel nangar dulu kangen. Iya, kadang-kadang aku nangar ikan jadi bintik mama ikan mondit. Postas kan apa nari anak negara. Yang begini aku postas di bulan dia.
dalam hidup. Karena hidup sementara, akhiratlah tujuan kita yang sebenarnya yang tidak ada akhirnya. Jadi punalino nang pusingi tolo ki. Anu nani bokoy pusingi ki. Anu nani era ngamatin pusingi harus na kenapa tuh baju no ko dia tuh si mati amu ko anjo paralu. Temo kung kanay apa lo ko kanren mo ko pinijini kasi mati bangi jago. Pusing mo ko ning kanangan dyan ni mo ko nang pasinang pitasapi bimataan mo niya. Temo ko pusing dudu punalino niya lutantanto ko bet talasat tamu ko. Ingkan jela nira ngamate paralu ni pusika lutanto matenta pa. Titit salo-salo na pasti mah at tanto. Jadi memang rupa tawan tuh san naman to sifatnya juga apa pun pusin ro. Kanian yo cerita na kamu nih. Por dasinan nih. Ada. Puna pakaian na yan. Nejis. Sepatu na lagi na kulit o charap nih. Uy, kasar rin mo ito batin na nasmir. Rate may nire otopurina. Napalari mo ito na. Narapik yan lang. Bonjur ba? Bonjur. Bonjur ba? Naong ni? Naong ini. Kama min narupa tau ay. Nangay mo na pusing. Jajal ayat. Najanjan nyo banget. Salo najanjan na. Makapan to? Tiyan na nagigyopan niya. Nagiling sa ingintin. Panajanjan mo siya. Ako na pus. Iya minne tautolo. Pakian na jipore. Kate mo ko boyain ka na nga panapus wapan todo itong karaga boya siaga dan konchia tolo nang puno sabay banga kabambang iloa. Andale bagi po na mente niya kung niya. Maka panje. Anapan todo ilay papus yun. Sabay dito rin ng lampa. Betul? Ito nandiyan na jipore gaya na isang tulono utana. Dari pusing rom pusing lebat pipusin nampan aja mah nampan ne moro-moro dengan gulu nga dari sementara sunken ne badan gulu moro-moro na sere nampan lima mornas tene sere apa mami pusing mising kay mana sere se moro nga rinning ne pusing mising ya to jangan na boy na kana makakimay sere tau tolo mantong apa pintu naon tolo sere jitena pasan mintama na pamay kong malimoro sere ikayin nyo sere na boy ato bayangkan na panong iragan dyan na pancha nakanaman na sanggulong inaw may mancha na patupara pagkayan irawan ni mancha la niya patuporo ang malo nikakali mi dito poro lalrotogi pa nikakali nakanan na to poro nakamano kakal natunto poro pero pari rawa nakanan marang-marang kuya to poro turate nakanan yanawa nakanan punan sere apat din rate poro ano dyan to na pusing natunto poro pakai tinasulu nakanan iyo di ini calo tu power dapat tu power tinggalnya nakana iyo di ngapa natin na bang munawanawin kana man apat na nasu nakana mo jar detang ko na jar tu power natong tu power nakde memang power ko talo ko talo patwakan ada wakanero bang gareka hotel lo power ka talo kataw ni tayo mo ko power puna gamben. Betul tidak pak? Aja. Ano siratan numpakan jo apa kan? Nampak may ko rin pabalot moro. Selesai masa. Kamana kate kam aja. Punat dia dito si plan saku. Tak pilih 10 saku. Kira yang ninjo jai. Apa? Agak bejinjir sepato macam moro. Ano sa 80 bisa akong mantan. Nampanya 10 saku may nuwaya tojik. Pagkiki may 10. May ganay ngali 10. Ito lang ibu naman na 10 eh. Kamana lang tinaduro na ka naman sing hindi ngaladet ko 10. Tadi baga tinro na 10. Anyo sa 80 na ganapa ko balim mo ko na na tapela. Ingkar rin ka mamimigin. Tidak ada syukur-syukur na orang begitu. Bah? Makanya banyak bersyukur jamaah. Syukuri apa yang
Isukuri niya ka. Nyo tinaya pas na mimay ka na mirikate. Betul? Jamaah. Oh jamaah. Pital lu mati na utong ikaron tolong. Apa nanti lu kuling mandraki. Betul? Pernah nu cocok aton rikau, tena na mandraki ka puna lupas ay pandra nu jinia. Pandra kok kan tena nu kuling ka mandang. Ya tau? Amen perbecaan. Nampak na cini-cini kisah hari ini. Nampak na kanaga gana sehari ini. Kadenakan yang bene yang isan nanda telas aku juga tahu kawalan becak pengorok mantu. Sehari ini saya ngarep bene. Mata ngeriak kalatan jumlah kamu. Betul karena ini orang dia tidak tahu diri nanya aneh. Akhirnya nak ada masalah aja ini masalah. Nak katanya nama tak masalah. Nupun apa yang becak ke sehari ini ronu bene. Maka sandingnya mana pun apa yang becak ke sehari ini bene. Lu sejauh kosong di sehari ini. Kabali sini ini lagi sehari ini tagana pun becak ini balu. Dari pun sehari ini bene yang ikaw pun balu kan sehari ini tolong. Betul? Sehari ini saya ngerongin ongkos, becak pun dulu panah tak kulun sampai. Di pasar ini saya ngerongin parutus. Jadi ya itu nade lekarai nga. Pokok yang becak ako ibaso areno. Di pasar letomo sagang yache benenu ninja. Yache mana wasile becak kan nami kabar pipa jinangai. Syukur mo kasan ng tong ito lasan. Jaga mi sambayan, wajigi puasan, tau. Mate pa ko na ni chini gi. Kana kay may yache kay may omojoro. Na para lalam ko disurugal hando. Tama nyo cara tapikir. Lino, sana dulu dyan unaw-unaw. Kadayaan ajarin ko tadewantong. Ano pa talibakal ka masyali? Tau po orang manta. Aja lagi tama ka chali tamempo. May ikaw man ang tama ka chali. Talik mo ko ng pasingaton. Yun ka na. Kada ajarin ko tadewantong. Tama mo ko chalagalagan. Artinya kata apa? Terlalu banyak orang pusing dengan dunianya. Padahal seharusnya kita tidak udah pusing kalau dunia. Karena dunia sementara yang harus kita pusing ya cuma aja aneh. Sampai subuh aja, sampai lohor aja, sampai yang ngasar aja, sampai yang ngisi ya aneh. Kasih sangingi yang cuma aku pikirin karena ngapa benda tingkat balat kenapa mana cuma kata cuma kan. Akhirnya balat tak tingkat akhirat rewotong kau kami coba. Ini karena cilakai. Jadi namanya mau ke sesar ya akhirnya amur. Betul. Kan aja usah lo dulu. Takut tak nanya. Setengah sangkulang mari begini. Kamu usah lo dulu kan. Uji ini percobaan nih. Percobaan jinan ini. Oh jamaah. Apa yang sosok ini gimana tuh minting? Oh kan aja. Tena jantiya ka para sis sama gani ay. MC at satu mo jero pacara maya satu mo. Nang padak tuh gitu ang pulo na po na MC nya. Yar mami ka mempo kat. Tera mala si bata na bal na pasabe. Bagan MC na le, bagan na stas ka na dalle, no minti. Biasa to ikaw ma. Amo terkir ka na magawa na sa bagyan na to MC ay kala niya pa lamay ganyan yung pala sir-sir to jadi kan cuma talaga cini baju tongin dyan sa bagyan na to ngayon pas sana sa bagyan na Portugal tayo para na to stasi pangaligitong ano lipat to manalam menin ng mga sigara kalo ang pulok petroy na le taga na to ka jamo do stasi ano wala aja menin ajar pakiak kan sih jadi sesas pikir iklanjin iya kabayo na magkamag-kalag nagdamos sulit ko rin na ditahan dyan iya oh jamaah jadi nakin ni pasanggun ni bangiya jamaah tiyan aja kularang ki ang kilagil lino tiyan aja kami man lino yang mantang tapi teki erok kinapusingi lino karena kumpawa bagi mange dalle karilino ano lipat tak ukuran tu tak kulay lalo di ukuran ya kan dari mana ditungging ulua kami mengukuran na dalit ta si kama mantonyo si kama mana pwede banyak banjuli kay mantonyo dalit no kasi sini kana tiyan aja na nasan-nasan nagawa na dyan na nagapay kali pa dalit nagawa inilah hidup kung kana po nalinong pusigi ko to sa nagduro tolong ka nga pa nalinong may pusigi ko
Ibu? Oh ibu? Ibu, hiduplah apa adanya ibu. Hidup apa adanya. Karena sesungguhnya yang menyiksa kita dalam hidup bukan kebutuhan, tapi gaya. Kapuna kebutuhan, lah siapa na nilapos? Kamana tuh gapay doy miliar si bulan. Tidak tahu siapa nilapos makandre. Salah sigiri para langang nginganda yung tinay ng gapadoy. Kapag siya bimingandre itong tingka pala na sa ganito, ring gamatsa wala. Kung natin na nanobongan nyo, ring gamatsa yay. Ano dyan nga madali na dyan. Ang ba't nyo ito dyan, doy, na bola dyan, dyan, dali na boli. Balunton, tumayang kulit yung nanimati ka nasibo yung rusahana. Jadi tayo manudunod sini kitawan. Karena gerong tunga kam nyo tayo kapuna to talasana to no paru kurang si sang memantong ko. Jadi kanan to rebebe niyan, tayo ko kau langirang, tayo ko chinichinikan, tayo ko kapinapinawangan, solana dahil no sandang to nyawanan pa kuya bayang ko dali. Karena mak na gurun ribala iya to mo niya ka. Na jaya ko gap pa jaya to na balanya. Puna cide ko gap pa cide to na balanya. Puna jaya na gap pa marimari siya balanya. Iya minya bini ka maya ni boya. Betul? Yung kana-kana doon nga nakudaya, nagkadir, bago na ustas, aboyan nagkajanda kaya. Tama mo janda kaya? Karena nga ba janda kaya na boy, nakarabahan yung ustas, tinig isa sa tuyo. Tau, kinro yung iningan, rekato jay barang-barang na muna janda kaya. Para jaring gampang orang kana niyang ustas. Para kita jana foto na. Kung di katutuan dulu to mo na jandan. Na kana iyo to ami, ano ba? Ano kay patutuanan ni kamana ni kapanganan ng pansiyon ni. Na kana iyo ustas kamay man to tugo boy. Ano nga pa nakamay na kana supajit trimate. Nampa na nagtingal warisan. Por ito kita muday. Janda kaya na boy titire kamate. Katiya mirong poso iya. Pero di ada ang pati hecho. Ika nga pegali pagka na caritaya. Tiya yan, day yamate. Yamate. Lagi na si wartawag. Naganapa bisa yan lagi-lagi mate. Di pares se gandong carita ba na. Karachunang ibig. Aspire. Iya, karachunang ini. Aspire mo. Iya, minne mo na tolong pa dulu. Linona, kalibakkan na. Lino na to yung buno. Lingo-lingo dulu ko. Diyan. Jamaah, oh jamaah, makanya banyak mensyukuri apa yang Allah beri. Hidup sesuai dengan kemampuan sendiri. Jangan pernah menjadikan hidup orang lain menjadi tolak ukur hidupmu. Understand? Insya Allah kau pasti bahagia. Karena bahagia itu bukan apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi apa yang bisa kita rasakan. Itulah bahagia. Pabalujuku jiburat nena. Tapi setiap jam 11 dia sudah bisa kembali. Lapis menyukur. Akhirnya apa? Dia ada waktu sholat zuhur berjamaah di masjid. Ada waktu tidur siang, bobok-bobok siang. Ada waktu lagi sholat asar berjamaah di masjid. Ada waktu bersunda guru dengan istri dan anaknya setelah asar. Bahagianya hidupnya. Sanan na talasana. Pagandin juku jinna. Tapi bahagia karena nas kulle mina parutu su urusan na karena aku le mi linona karena kulle mina anak na benen na dalam satu hari untuk bersunda gurau. Akhirnya suatu saat seperti biasa lepa asara mempo-mempo sa benen na dalam balan. Tama apa ko na salah lepa asara pasti mempo-mempo dalam balan. Nang panana dalingan karet-karena. Oto ngeng sana na tong anak. Pas sekali-kali mari bapana, "Papa, rusak mobilku." Nagano oto-oto ano ji sandala kampanye non niya linitubo pa na. Napantamat kayo sing anak ng panangana. Sudah baik na, sila main-main lagi. Bahagia na kare. Tapos sinabi ni sing anak na, "Papa, rusak lagi." Nalabas na pantamat. Pokok na ba kita lasan? Bahagia itu. Anak juga senang di saat butuh bapaknya selalu hadir. Toh, sana nyawana. Tiba-tiba dia mau tauhid amalo, porotuna. Melihat keadaan itu, mantangin yung foto, anong panajan jangan tama. Takkan na buno pa yung otono ni foto, anong panajan niya baji-baji. Bahagia, anong natawalan ng kujinan.
Amin po sa gambinin, tas kali-kali si kopi, si pipip-pipis sa langga. Anak na tamari-mari bapak nandiyan ang patungkulo. Nachinig ka rin. Bahagia na tayo makampa dyan majamanan nandiyan. Tau poro to na, ninalan na saan sini situasi kang man. Maka panajaman ni namasan ng kamatalasa. Nakanachoba bin po na 10 manik ko sinigin natin na nabesiri. Tapos singa ito ulit kan. Ang biasa ito mo na may pag-isagamburan na yun, tas 10 nyo man niya giyak magi. Ika marami rute yun na ito rito. Ay, kamu ito. Ika may pa mo na ang setengah jam. Pwede tayo misigan rangkaca ba aja. Ika mulai masih marah ngerot. Ano na nga ngerti? Ternyata 10 pa 5 menit na chiniki. Napilakaman to bilasan ang masra na kanya 5 na. Ngayon na mulai miratir sa laga na din. Naka na ibahagia to niya ito. Akhirnya apa? Ang tama ganyan po ito. Barisal, Assalamualaikum Pak. Natungan na kulilan. Waalaikumsalam. Inaikin to pa. Nakanabatong malo niya. Mingka kuchinik-kin ni sagang kolorgata bahagyata. Apa jama-jamanta? Nagibahagia ka. Nakanapagan ng juko dyan pa. Bagan ng juko. Tetis 10 sa niya ka pa. Najay ko gapa na si Kede. Yung panting lapis yung juko kumoter ka. Naka-rin. Kajahan yung gapa tasyal. Naka-iya po nasawala ang gapa. Muna na nasawala pwede mo dalay. Naka-tinana susata ko chini. Naka-napala ni kasusay day pa. Napading tala sa kinilo mo kapis ni chini. Naka-nakaman na pa eh. Tiyan ako biasa mo tulog to kaman to bahagya naka-resi ka na benin na. Inat ka nito jadwet po natin na nakaman to. Nakanajari pa pag ipasing kaya nakanasing ka ano na tong hirap putawar kiyang ki. Nakanapakapang nakanakaman na pa eh. Kapag anong yugo ki nakanayo nakanate magikatimet lili yugo. Kibalimamin yung yugo karilelo nga nampikatim pabalo. Inakanakate na mulalag ko kati. Nakarinak kinsari mo. Ano may gusayin ka kinak kilansari ko. Kata narano ko chinito kami ka. Tapos siya nabay no nang anak nabenen no ka rin. Inakana eh. Nagimodali apa? Nakanagumodali ki. Nakuta nang ibenen na. Yung baji naman tontaw. Kana nang repe-repe yung miyo. Nakuta nang rubenen na. Uy, sayang. Irukit to na modali. Nanatong benen na. Ba't turikat? Kikat tilang jalan. Nagkataya dyan ribala. Na siapa-siapa ang buntin motrik. Baji mantol benen na. Iya nyerasikan na ba ikaw? Mamana rompulo man yung may puti na nabes. Beni yang mga manipunan niya kamay niya na ni God. Ikan na kutu-kutu. Pinaon rombak. Nampanakan ka burat na ito. Nadawa may pera na lang naman tiyang piponchila kayo nga. Tawa niya ka. Kaniminita na ni God. Ikamay niya gapagising. Ano tawa benin na nakanibat tulikat. Kakatilan jalan. Tuparat tiba ini sukur memang to nasabar. Akhirnya apa jamaah? Misari mi modal lah. Uy, mami rilelo. Biasa ya lagi pisah main susu na rilelo. Anen jong rilelo nga nasu, harus kinatara jugo. Natara nasi ng jugo ka, nampayang pabalo. Nabalingasing ng jugo niya kanain, ba't ito ditampana? Nampayang bagay-bagay palili. Jai palili, pero may lili, kanakana tinato niya ni modal. Kanakana man niya ni balukang motor, pinampastor. Sa yung pabalo jugo, pero lampa. Akhirnya apa? Mulai hilang kebahagiaan. Tena mawatun na ribala. Amo terisalan ribala sibuk. Karena sangin palupe mami na bubun na taga. Na chatap pabalu na. Jo. Akhirnya le basara kasibu gibatu pa balu ka store. Pusing mi po yung kajay na batu store. May pengen anak na yung pangarangan anak na karatok. Bela ho. Dia menen anak. Tas situ doa mulai mi anak na nagagar. Naik usahay tapi turun kebahagiaan. Yang menyenubuhay kami. Nasana jalan ngasing lompusahan. Ada lompusahan tidak tentu bahagia. Kamu pusing mi katina jay store do. Kasi pabalu beru. Tena muntulu asam balu langgana. Akhirnya mulai Allah bangi pusing terus napaka macatata. Tidak ada waktu bersundagura dengan istri. Tidak ada waktu lagi untuk menemani anak-anaknya. Karena sibuk dengan usaha. Maka belajar
belajar dari kisah ini jamaah. Tiap makin jalla dulu ero usaha lompo. Karena yang kita pentingkan adalah bahagia. Kalaupun kita bisa punya usaha yang besar, yang penting jangan pernah hilang kebahagiaan. Insya Allah. Siapa nak almarhum? Saya Haji. Dari siapa mintun na? Tapi aku tak lagi kasih dari pamintun na masukku. Kata mana pada tapuali kat rumah sih. La ilaha illallah. Siapa anak nasihat? Siapa mintun na? Itu tinggi mantu kapan tensinan rin itu. Masukku kan kasih tiada pamintun na. Biasa tuh niat tahu saya dari anak nampak mintuna biasa betul loh karena kurang dan bapak benar gitu. Oh jadi anak tunggal mintu tunggal dia iya upah anak tuh mintun iya upah kita anak tunggal anak hingga hati-hati tahu kau mintu aku nak kali nu kamu tuh tenan tuh lagu nu nupat tuang doa kayak kau tuh kira kita barang-barang mana tuh kira kita doa iya sika nungai barang-barang nama tuan nu napatay nama orang nama tuan nu doakan nak ketembakan langsung itu kira nama tuan mintu na negeri kime oh nyo iba di mintu na gastel dalan na lagi na ang kukan anggota na polod dah wah ada sandat tas saya jing kamay kat kulindak pa nagtunggal nagkalagi no kuir apo ya nagtunggal at lolo na anak lima saripat ang gugat haji gitu katanya nganu gitu katanya tuh bali-baliga doa jadi kadang-kadang tuh kalau mereka tetap lupa tena memintu ng doa kayak gitu ya jadi anak-anak kamu tuh kan anak tunggal laki ato kuna ruwa-ruwa jadi dipatuangan doa nang palangkar pun lagi doa kari itu kuna jaya anak doakan ki kamu nih ibarat 10 anak tak doakan ki ditambah 10 mintu kan 20 jadi pun pada doa anjo naik barisan nan doa ya bila nyo na chini malika na maka pasukan nga pamanturaw mas si pagalunto to kana 20 na rurungan na doay ba't tunay na nabi kadoan na rin ano rin pasabang adyan lo yung lumutarain na sanggan na lagi tudula pisina asabang ka na ka eh 20 siya ka kasi adyan lo yun ito ikaw po na ruwa yung ikaman to nampa si kali si Jumaat doa ka Jumapis eh agkulo-kulo na doay itong maling apat ba ito ramay kulong-kulong di ba kapalag ito matulpan nanatay mo rusong kayo kasi nga matulpan ikaw mo na rajeng ki manaruwa niya ki doang ka rajeng ki lohor niya misay ngasaran niya misay mga ribi niya misay ngisa niya subo niya misay malatoy malay ka wala natarari lang pertama na ka na ruway siya lo 10 siya lo jadi puno kutahan si gulang sana siya narutuy lang na baka kan begitu pak jadi rajeng ki doa kayo rajeng ki intinya apa? Manang tumintu ki punabajik ki upang imatuang. Kajaan nyo may tao mintu ko doon, sa rin na doon ang mintu. Kajaan tao may mamparegang mintu, sana pajik na mo nero, kaya sana pajik na rin. Ay, nababaw na limay yan. Na may siyara din mo tanabaw. Pula ba dulo mama? Gaya ano, base. Gaya ano, acho. Si Galin no ni mintu la ilaha illallah botto minimana matuana tina si Galin mo na bajit tadya na may matuana napaparin-parin kami pun carita matuana nakana nyo matuana ko sa ina moro-moro kada to mo pilangnya kasi ito majari moro-moro mami nasing to no apala na jama mo na to mo na tek moro-moro nani suruh misa takulian pasti moro-moro man dari mana moro-moro sana mo na ka to-toan mintu mo na matuana pati na nung ilang ilang lapok na moro-moro lapok mo ko met na mayroon pa yung baba na lamparo matuan-tolong ng tolong na lapok na moro-moro yun ang marbi moro-moro manit kamanjay ka na assalamualaikum bapa ada ka mas dibaji minto artinya ang kata apa puna na ngay moro-moro matuang wajar ito mo chala-chalay ang anak ka ko rin matuang ko ina para gaya mo no chala masal loro diyang nguro gina na tilibak mo no chala tilibak pa no chala nakanustas tena nangay nak tematuang ko kuan niya pa tena nangay ko kay kau mintu nang pegaro ang ngatur surat-surat tanah mintu cilaka iya tena lado jadi kampanye tena ja iya sentoy kalenta ni mintuang ki antum sana masuk kurupta katian tu nasambaran tau ni mintuang sana kina saingan buntu iki kau diterima untuk jika beni sana jadi na irun tawan tri kaseleng ikaw na rogi kau ni pasuroy dari
mintuang mau bajiki. Totoanan tuh pasangan totoata mi. Itu dorakai deh. Salah, bilang aja. Masih ada juga mado-mado. Mau ke sini matuanu jajab diri sih. Nanti pintu pun dipanggil balan nanti nonton dari ke baju tajam. Soalnya kini matuan dapat tuh janjab sih. Niat nih sih. Sudah boya. Baru kau main atuat tolong. Apalah main aboya. Namanya motor aja pare nalolong. Apa mintung menamadu bilang bicara lolong kan matuan. Katanya mio kan matuan namanya lolong anu. Jawab pun di sini kenapa naira motor nih. Nah siapa naira motor pun tahu tuh. Balikan tuh 5 kilo golan narwito je. Bagi kemai baten parutu si pun niat nyama tuan bagi baten pau gasing kata kalalaroy nana lolong motor deh. Tanggi mora nana. Apa masuk pun nanti dari bagi kimatuan deh tega banget Pak. Jadi mintu lagi nani gulai baju sama tuan apalagi anak kalian. Jadi untuk anak-anak jangan lupa orang tua tak. Terus menerus doakan beliau. Mudah-mudahan orang tua ta dengan doa ta semakin dimudahkan urusannya di alam kubur. Insya Allah. Mari sama-sama paparadongan almarhum dan cawang. Mudah-mudahan baik itu. Dan cawang ya. Mudah-mudahan doa tani bang ini kita terima karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang yang hadir ini banyak orang baik. Maka kita semua sama-sama mengaminkan apa yang saya minta. Mudah-mudahan di antara kita ada di ijabah aminnya. Allahumma inna hadza ar-ruh al-marhumah dan cawang al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah dan cawang selamatan fid din wa selamatan fil kubur wa selamatan fi yaumil hisab dakhalal jannah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh jemaah. Segala kekurangan Allah selawang. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dalam suasana dakwah yang lain, acara gembira dengan pembahasan yang lain. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.